Bog svima, jeste se svi odmorili ovih 5 minuta? Razbudili? Dobro, odlično. Krećemo s prvim predavanjem koje je ujedno i radionica. Cilj predavanja nam je, kao što je Toni već rekao, da malo vam produbimo znanje ili osvježimo znanje o tome kako se predstaviti i produbimo znanje o komunikacijskim vještinama. Kao predavač nam je magistar govorništva, to jest magistar fonetike Darko, koji će, evo ga tu je, on će vam preuzeti riječ za 2 minute. Nešto o Darku. Darko je vodio hrpu radionica za male i velike i kao jednu radionicu bi ja htjela napomenuti, to je pointat, na radionici za srednje škole, koja je zapravo to inkubator govorništva i Darkov student je bio, to je studentica bila ona koja je odnijela nagradu, koja je pobjedila u govorništvu, tako da se nadam da ćemo i mi uzeti zrno Darkove mudrosti i postati malo bolje u govorništvu. A inače, Darko je strastveni ljubitelj, to je rekao sam za sebe, nisam to rekla. Darko je strastveni ljubitelj njemačke književnosti i kulture, pa ako hoće neko pričati s njim na njemačkom, može doći do njega. I također je preveo 2 knjige na njemački sa hrvatskog, ne, obrnuto, sa njemačkog na hrvatski. Mene pere trema skroz. Tako da, evo, nakon Darkovog predavanja možda me manje počne ta trema. I molim vas jedan pljesak za Darka. Čujemo? Drage organizatorice, dragi organizatori, drage znanstvenice i znanstvenici, industrijalke, industrijalci, kreativke, kreativci. Nadam se da se tu pronašao i pokoj moj društvenjak. Moje ime je Darko, to piše ovdje ako se vidi. Sad možda se neki od vas pitaju zašto sam baš ja ovdje, možda neke baš boli briga, ali ja ću to slijedno ispričat. Smijem skinuti masku? Super. Pa zapravo priča je počela još nekih 10 godina kad sam tek upisao fakultet i onda sam došao kod bake i rekao sam, baka, znaš, ja sam ti upisao fakultet. Onda je pitala, pa dobro Darko, kaj si upisao? Ja vam, pa fonetiku. Sam je ovako malo čudno pogledala i rekla, kaj forenziku? Malo detaljnije o tome. Kad sam razgovarao zapravo s Larom o cijeloj ovoj konferenciji, pitao sam je koja je ciljna skupina zapravo ovdje, pod kim ću ja to govoriti, i onda je rekla, pa to su ti uglavnom znanstvenici, ima nekoliko ljudi iz industrije, i tu sam se malo prepao, jer ja nisam ni u znanosti, niti sam zapravo u industriji. Međutim, onda sam se prisjetio svog prvog semestra gdje smo nas naučili da je fonetika zapravo znanost o govoru. Ok, što bi zapravo značilo da sam ja znanstvenik? Ok, drage kolegice, dragi kolege. Ne znam na koji način vi volite započeti svoj dan, ali kod mene to uglavnom bude sendvič. Sad, pred nekoliko godina, sam zapravo došao do spoznaje koja je razgorela mnoga moja prijateljstva. Ja sam saznao da neki ljudi prvo u sendvič stavljaju sir, a onda tek salamu. Pa, drage kolege, drage kolegice, za vas imam jedno jako bitno pitanje. Jeste li vi u timu broj 1, koji prvo u sendvič stavlja mesni narezak, a onda tek sir? Ili tim broj 2, koji stavi prvo sir, a onda mesni narezak? Tim broj 1? Maziki sir ili ovaj? Svaki sir. Dobro. A tim broj 2, koliko je prosto stavio sir, jako čudno. Jako čudno. Ok. Isto tako, kako vi volite neku kompoziciju ili strukturu svog sendviča, tako mi fonetičari, stručnjaci za govorništvo, komunikolozi, volimo neku strukturu ili kompoziciju govora. Sad kad sam ja zapravo tražio materijale za ovu prezentaciju, naišao sam na brojne kompozicije, brojne strukture i odlučio sam se zapravo za neku svoju koju ću maksimalno prilagoditi vama. To ne znači da su neke druge kompozicije ili strukture lošije ili bolje, to je samo stvar nekih vlastitih preferencija.
Dakle, uručke ste već dobili ili popularno zvane handoute, pa malo sve spojeno. A čisto da vas pitam, a znali ste to i prije, za prospekt tog, što mislite koliko dijelova se sastoji jedan dobar govor? Ili svaki govor? Odgovor je 3, bravo. Hvala. 4. Ok. I to su očito uvod, glavni dio i zaključak. Sad, ako se vratimo na ovaj uvod, ako do sad i niste znali, što sve spada u dobar uvod? Često uvod bilo čega. Dakle, na koji način sam ja zapravo započeo svoj govor? Kojim dijelom? Tako, predstavljanje. Ja ću tu se otvoriti sve, da bude malo lakše, ali ok. Prvo sam vas pozdravio, mislim da to ne moram nešto puno objašnjavati, dakle to ovisi o dobi dana, jutro, dan ili večer. Zatim prelazimo na oslovljavanje i tu očito postoji neka hijerarhija. Pa zanima me, znate li koja bi to uopće hijerarhija mogla biti? Ok. Ok, očito ovdje imamo ovaj spol. Sad postoji onaj džentlmenski pristup da se prvo oslovljavaju žene, međutim niste u pravu, zato što se prvo oslovljava suprotni spol. Zato sam ja prvo rekao drage znanstvenice, dragi znanstvenici i mislim, možete biti džentlmeni i dalje, ali... Što se tiče hijerarhije, ako na primjer govorite pred nekim sveučilišnim zborom ili skupom, ako imate na primjer rektora, dekana, profesore, kolege, prijatelje i slično, onda ih naravno, što se tiče tog konteksta, oslovljavate po određenom redoslijedu. Dakle, prvo ide poštovani rektor, onda ide cijenjeni dekan i tako dalje, tako priča. Sad, s obzirom na to da smo ovdje svi nekako u istom rangu, onda bi to bilo jednostavno drage kolegice i dragi kolege, što će vam biti bitno kasnije za vaš govor. Ok, što se tiče predstavljanja, ja sam se očito predstavio imenom i što sam još naveo, što je još bilo bitno za moj govor uz moje ime? Titula? Ok, dobro. Dakle, ja sam se tu predstavio kao fonetičar. Sad, objašnjenje zašto ja toliko strastveno volim njemačku književnost i kulture, zato što sam ja ujedno i germanist. Međutim, vama u ovom trenutku uopće nije bitno jesam ja germanist ili nisam, zato što nećemo ovdje razgovarati o Goetheu i sličnim imenima. Također, ima li ovdje bivših učenika MIOC-a? 1, 2, pretpostavio sam, dobro. Profilirao sam tu na pravi način. Ok. Kad bi vama bilo bitno da se vi nekom predstavite kao bivši učenik MIOC-a? Ili to ikad bilo bitno? Dakle, na primjer, ako govorite pred ostalim kolegama koji su također išli u MIOC, ili profesorima koji predaju u MIOC-u, ili učenicima koji žele upisati neku srednju školu. Također se može... Pred petom. Molim? Ako govorimo pred nekim iz peta, on mora gledati. Ok, ovo su neke provokacije. Ima kog iz pete ovdje? Zanimljivo. Okay. Ja sam također mogao reći, Bog, ja sam Darko, ja sam nogometaš, ali uz broj 1 to je bila totalna laž. Nisam. Ali recimo, ako se bavite razvijanjem neke sportske tehnologije, onda bi možda publici bilo zanimljivo za čuti da ste vi nogometaš. Ili Bog, ja sam Darko, ja sam otac, ja sam tata. A ako se, na primjer, bavite razvijanjem neke tehnologije koja se bavi vijećom sigurnosti, na primjer. Dakle, to mogu biti neki neformalniji načini predstavljanja. Što se tiče stvaranja naklonosti prema govorniku, dakle, to može biti neka pohvala publike u kojoj vi zapravo na neki način podilazite publici. To može biti iskreno, može biti neiskreno, ako baš niste sigurni koliko ta publika iznad vas ili nije, ali možete reći sigurno ste već upoznati s time ili vjerojatno već znate da ništa. Što se tiče retoričke skromnosti, to je ono što sam ja rekao zapravo na početku, moram priznati kad sam čuo da ću govoriti pred vama, nije mi baš bilo svejedno i to nije bilo lažno, stvarno mi nije bilo svejedno. Dakle, moram priznati da imam tremu, jer onda publika nekako stekne dojam da se ne postavljate iznad njih. Sad humor. Humor je opaka i zeznuta stvar s kojom morate paziti, pogotovo ako nemate smisla za humor, da ne bi preporučio. Kad sam saznao da će ovdje biti hrpa znanstvenika, prvo što sam prekrižio na ovoj kompoziciji govora bila je bio humor,
Da sam ako odmah iskrižao, sam si mislio, ok, to nema mjesta ovdje. Međutim, onda sam gledao slike s prošlih Multimira, vidio sam se ljudi čak i smiju na ovoj konferenciji. Jer sam se onak zaokružio kao super. Možda bi mogli upaliti. Dakle, ne moramo objašnjavati kad je humor zapravo, kad je tražen, kad nije. Ne? Ako je to neki svečani govor ili možda neka zdravica, naravno da je to dobrodošlo, međutim ako govorite neki posmrtni govor ili slično, onda morate biti malo prizni. Ok, sad ste stvorili zanimanje za sebe, sad morate stvoriti zanimanje za temu. To može biti neko retoričko pitanje, koje naravno treba imati veze s vašom temom i mora dobro zaintrigirati za sve to. Naprimjer, jeste li se ikad pitali kako jedan fonetičar provodi dane? Možete biti jako mudri i postaviti neki citat, to uvijek nekako pali, pogotovo privučenom publikom. Da ja recimo ovdje pokušavam govoriti o tome što je retorika, onda bi, na primjer, temu mogao uvesti s nekim citatom i reći da je Quintilian davnih dana rekao da je retorika lijepo ili vješto govorimo. To može biti neka provokativna izjava ili pak zastrašujući podaci. To je možda kod vas bitno kad radite tipa pitch za neki problem, to je za problem za koji vi nudite rješenje i onda ponudite neke podatke. Na primjer, ako ja želim nekog uvjeriti da je potrebno retoriku uvesti u škole ili pak retoriku kao obavezan kolegij na fakultete, onda bih mogao reći: želite li da vaše dijete većinu svojeg dana provede s osobom koja se ne zna izražavati? I onda biste se možda malo čak i zapitali o čemu će taj čovjek danas govoriti. Sad, što se tiče glavnog dijela, ja sam danas pripremio zapravo dvije teme. Jedna se tiče nekog profesionalnog dijela, to je područje vašeg bavljenja, a druga se tiče vas samih. Sad ja ću početi prvo s ovim područjem vašeg bavljenja. Prvo je potrebno započeti s nekom pričom. Ta priča može biti neka anegdota, može biti stvarna, može biti izmišljena. Ako nemate baš neke dobre priče na lageru, onda slobodno izmislite. Ova priča sa sendvičem je bajda je bila stvarna i nije baš sretna. Sad, ovdje sam morao staviti jednu definiciju središnje misli. Ono što mi je bitno u svakom govoru, pogotovo u uvjeravajućem govoru gdje vi pokušavate nekog uvjeriti u nešto, morate imati neku središnju misao koju u nekom trenutku morate izgovoriti. Ja sam to naveo kao primjer da govorništvo treba biti obvezni kolegij u svim visokoobrazovnim institucijama u Republici Hrvatskoj. Da li ima to neko ko se slaže sa mnom? Ok, da, morate se složiti. Pola skoro. Kaže da je središnja misao jedna izjavna, stilski neobojna rečenica, netrivijalna, branjiva i dokaziva. Jako štreberska, zapravo jako korisna. Dakle, to mora biti zapravo jedna rečenica u kojoj vi nastojite uvjeriti svoju publiku, jer ako vi stavite više, onda se ljudi pogube i nije mi jasno što vi točno pokušavate reći. To je jedna izjavna rečenica, dakle ja tu nikog ništa ne pitam niti ne propitkujem, jer sam zapravo siguran u to što želim reći. I ona mora biti stilski neobojna. Dakle, tu nema mjesta nekim metaforama, jer osim ako govorite pred nekim književnicima, to mora biti jasno. Dakle, svi moraju imati jasnu viziju toga o čemu vi zapravo govorite. Mora biti, ne smije biti trivijalna, mora biti branjiva i dokaziva, dakle mora biti zanimljiva i moraju se moći dokazati. Sad, uvijek je dobro da imate neku razdiobu, to je da neku, to što želite uvjeriti, sagledate s više stajališta. Naprimjer, to može biti stajalište znanosti, zdravstveno stajalište ili pak financijsko stajalište. Ja sam odlučio da ću ja ovo svoju tvrtku sagledati s dva stajališta, to su etičko stajalište i obrazovno stajalište. Ok, tu se nešto pomaknulo. Da bi se zapravo nešto dokazali, morate imati neke potkrijepe. Sad, ja sam odlučio da ću s neke etičke ili humane strane odlučiti sagledati ovu svoju tezu. Pred nekoliko godina prijatelju je, majka mu je bila na samrti i on je došao kod doktora na konzultacije, na razgovor i on mu je rekao: Majo, nema ti tu spasa, strpaj je u dom. Dakle, moramo se pitati, to jest moramo zapravo svijestiti koliko je bitno da zapravo neke struke poznaju osnove govorništva i osnove komunikacije. Ovdje konkretno govorimo o studentima medicine, za koje, ako se ne varam, ne znam da postoje neke komunikacijske vještine ili retorika kao obavezni kolegij, ako se ne varam, nema. S druge strane imamo obrazovno stajalište. Ja pretpostavljam da su mnogi od vas do sada imali neke profesore ili kolege koji baš ne znaju predavati.
bilo u srednjoj školi, bilo na faksu ili negdje drugdje. Ja sam se sreo s time na faksu gdje su to bila doslovno frontalna predavanja. Vi imate slajdove s punim rečenicama gdje profesori imaju znanje, ali jednostavno nemaju iskustva u predavanju i onda zapravo samo pročitaju sve sa slajdom. Okay. Osim toga što morate imati argumente za, morate sagledati zašto bi neko mogao reći da vaša tvrdnja ne može proći, to jest zašto se neko s vama ne bi mogao složiti. Pa bi meni neko mogao, na primjer, reći na ovo: ok, Darko, ali ko će to financirati? Mislim, koliko ima visoko obrazovnih institucija i ko će to zapravo raditi? Pa sada ako uzmemo tipa primjer jedne Njemačke, koju uvijek volimo uzimati kao neki idol ili uzor, oni recimo jako dobro plaćaju profesore u osnovnim i srednjim školama. Mislim, to jako puno košta, međutim oni su svjesni tog da će se to na kraju njima vratiti. Isto tako to možemo primijeniti i kod nas. Sad pitanje je ko bi to uopće radio. Dakle, većina fonetičara, nas je na godinu tipa 36, to su uglavnom dvopredmetni studiji. Od nas 36, nas 32 ili 3 ne radi s fonetikom, jer posle s fonetikom zapravo nema. To je s govorništvom, onda uglavnom ljudi rade sa drugom studijskom grupom, što znači da zapravo radne snage uopće nisu problem. Ok, što se tiče zaključka, tu imamo nekoliko točaka. Dakle, imamo sažetak. Sažetak, dakle, uvijek možete započeti s time da sažmem, da zaključim ili ukratko. Dakle, nekako je, ako vas i publika nije pratila tih 2 minute ili tih 15 minuta, bitno da na kraju nekako zaokružite cijelu tu cjelinu. Što se tiče poziva, morate ih pozvati na neko djelovanje ili razmišljanje ili pak financiranje ili pak da razmisle o nečemu. Na efektnom završetku opet se vraćamo na neki citat, pa bi ja to recimo mogao reći, ko što je rekao Ciceron, da se pjesnikom rađa, a govornikom se postaje, ili pak obavezno se na kraju treba zahvaljujem na pozornosti ili ispričavam se zbog nečeg i nekog. Sad, ja ću još reći nešto kratko o izvedbi, onda ćete čuti moj pitch, a onda će zapravo biti, vi ćete dobiti neku priliku da zapravo ovdje napravite svoj pitch i da zajedno prokomentiramo kompoziciju koja nužno ne mora biti ova, već možda neke stvari koje bi moglo poboljšati, promijeniti ili nešto slično. Tako što se tiče stava i ruku, ne znam može li mi neko reći što ne valja s ovom prvom slikom, to jest mojom desnom, vašom lijevom. Samo molim da neko digne ruku. Okay. Ne žele razgovarati, ok, dakle ako idete na neko psihološko promatranje, nevjerojatne komunikacije, onda je ovo nekako dosta zatvoren stav, nezainteresiranost i slično. Dakle, poželjno je uvijek, ako nemate govornicu, tipa govornica je super stvar, da se možete na nju fiksirati i zapravo govoriti s nje. Međutim, ako imate ovako neko veliko područje, uvijek je ok da stanete nekako sigurno, malo razmaknite noge, malo raširite stopala i to je to. Bitno da nekako ne šećete previše ili se bar ne stisnete. Što se tiče ruku, one zapravo trebaju prirodno podupirati cijelo vrijeme vaš govor i nekako biti spontane i prirodno. Dodirivanja lica nema, jer ako ste gledali mentalista, neke takve stvari, onda kažu ako dodirujete lice, dogovorite da to vjerojatno znači da lažete. Tako da se to isto isključuje. Ok, ovo je igralo. Bravo. Šteta. Ok, što se tiče oči. Isto dosta osjetljivo, dakle, očito je da ne trebate gledati u pod, ne trebate gledati negdje u plafon, jer to znači da zapravo se ne želite da povezati s tom publikom, niste uvjereni u to što govorite. Dakle, kontakt očima treba biti umjeren. Probajte naći u publici nekog kog znate, nemojte gledati cijelo vrijeme tu osobu, to isto malo čudno. Međutim, uvijek ima osoba nekako publici koja vam kimaju glavom ili koji se smiješkaju. Mislim, sad je malo teško s ovim maskama, ne znam ko se smije, ko ne. Ali, mislim, dakle, trebate nekako dozirati taj pogled očima. Tipa, ja kad sam branio svoj diplomski, onda je bilo 3 profesora, od koji su me dvoje gledali onako strogo, mrtvo ozbiljno, a treća profesorica koja je još prvog semestra, čak i na usmenom, kad bi odgovarala, mi bi cijelo vrijeme bio kimala glavom, viha, ja. Tako da, eto, možda bolje da se fokusirate više na tu jednu osobu.
Što se tiče odjeće, dakle, to treba biti umjereno, čisto, 2 do 3 boje i to ne treba previše zapravo uzimati pažnju cijelog vašeg govora. Ok, ja ću sad obraditi sad pić, iako sam vidio da ste i mene stavili na raspored održanja pića u nekom terminu, što nije fair. Ali čisto da vidite kako sam se ja to zamislio, pa možete usporediti sa svojim. A onda molim nekog kandidata, jednog ili dvoje, da se odvaži i odradi svoj pić pred ostalima. Okay. Ja ću popiti malo vode. Nemojte mi štopati vrijeme. Ok, zove nam PowerPoint, ali nema veze. Ok, dakle, bok svima, ja sam očito Darko i ne znam kako ste vi proveli početak ovih praznika i blagdana, za mene je to zapravo bilo katastrofalno. Naime, ja u ovih nekoliko dana nisam popio ni kapi alkohola. Dakle, u zadnjih nekoliko mjeseci ja svaki put kad popijem i malo alkohola, ja se osipam u cijelom licu i to traje idućih 3 do 5 dana. Sad, možete si zamisliti kako je to biti trijezan doma za blagdane s dedom, koji tvrdi da je Božić najveća izmišljotina, da se to ne slavi i da se to sve za parnjačke gluposti. Ja sam danas ovdje došao zapravo s 2 neka cilja, s 2 zadatka. Prvi je da održim ovu radionicu, a drugi je da za vrijeme ručka ne sjedim sam za stolom. Sad, pitanje je zapravo ko bi uopće sjeo samo za stol, budem tako osipat u licu. Ja ću ovu svoju tvrdnju da trebate sa mnom sjesti za stol za vrijeme ručka sagledati s 2 aspekta, s 2 stajališta. To je obrazovno stajalište i to je financijsko stajalište. Što se tiče obrazovnog stajališta, mislim da je očito da posjedujem neka znanja koje su vama potrebne da preživite ova 2 dana. Zapravo sam prošle godine kad sam upisao trkački klub i ekipa je skužila da ja kao solidno govorim njemački. Ja sam već za vrijeme drugog treninga imao 3-4 ljudi koji su trčali sa mnom, zato da za vrijeme trčanja mogu vježbati svoj njemački. Što se tiče financijskog stajališta, sve je to besplatno. Sad možda ste malo skeptični i mislite si, dobro, ja ne znam ništa o ovom čovjeku, znam da je studirao fonetiku i njemački i nizak je, a niski ljudi nekako kao su podli. Međutim, među vama se zapravo nalazi jedan čovjek koji me zna svoje 6. godine, koji u svoje slobodno vrijeme kad ne vodi projekte na feru i očito to radi u Penkali, sa mnom vozi bicikl po Jarunu, po Karlovcu i po Samoboru i smije se mojim glupim forama. Tako da, Matija, molite sam da digneš ruku i potvrdiš sve moje kvalitete. Okay. Tako da vas ovim puta pozivam da me nakon ovog ručka zamolite, nakon ovog govora zamolite da sjedem s vama za stol. Unaprijed se ispričavam onima za koje više neće biti mjesta, a sve vas zapravo pozivam da se na kraju povežemo na Facebooku, LinkedInu, Instagramu, da razmijenimo kontakte i povećamo si broj followera. Ja sam sad svoj neki teorijski dio završio, koji se nadam da je bio barem umjereno koristan, relativno koristan. Pa je sad bilo super da bi se neko od vas odlučio da održi svoj pitch već sad, koji opet ponavljam ne mora imati ovu kompoziciju, bitno je da ima neke osnovne dijelove. Pa bi ja prije nego što se taj sretni kandidat ili kandidatkinja odluči, zapravo zamolio da se mi nekako podijelimo u 3 grupe, od koji će svaka 3 grupa pratiti neki dio govora i na kraju ćemo to prokomentirati. Tako da bez stresa. Što ako nismo pripremili pitch još? Može spontano. Improvizacija. Možda je bilo najbolje da se podijelimo ovak po redovima. Prije svega nekak je ovak bleso grupirat. Da, možete i moj govor iskomentirati. Tvoj govor? Već sam ja čula da sam malo ponovno posvuda. Aha, pa možeš da ponoviti. Ne, neću ponoviti. Ne sjećam, imamo snimku, da? Nemamo snimku. Nismo sad stigli još tehničke stvari postaviti. Ko je pratio uopće? Ja sam pratio. Pa bi bilo super možda da prva 3 reda, 4 koliko tu ima neki. Mislim, očito da nisam. Hoćemo mi opet izaći na iskupljenje sad. Mislim, ja ponovno. Mislim da ima ovdje neki 12 redova tu negdje od prilike, možemo tako nekako se petljati. Pa da prva 3 reda nekako gledaju kakav je uvod, druga 3 reda da provjere
a kakav je bio taj glavni dio, čemu se tu radilo, je li možda imalo neke ove elemente, i onda pak zaključak, zadnja privreda. Četiri ostatak. Neki se pokrivaju majicom preko glave. Čeko, come on ljudi! Dobite feedback. Morat ćete svi govoriti. Mislim, ako nećete viću ja ko organizator, jer moram. Ali, ajde neko da ne moram ja. Plaćam vam kavu. Kava je besplatna. Čekaj. Ja sam moram ići po svoje plakat. Jer sam napravila plakat o sebi. Čekajte. Da se navijestim. To su 2 plakata. 3. 2 minute. Ok, meni je jako strah. Jebi ga. Ups, nisam to rekla, nije to snimljeno. Izreži to. Kad? Ok, stopajte mi, sad. Dobro jutro svima, vrlo mi je drago što ste tu s nama. Moje ime je Lara, ja sam završila master studij kognitivnih znanosti. Bavila sam se u istraživanju razvojem inteligencije. Zanimalo me na koji čimbenici utječu da se životinje razviju bolje mentalne mogućnosti. Znači da postanemo pametniji, šta utječe na to. Da vam dokažem nešto što sam radila, nešto što se radi u tom području, napravila sam za vas jedan plakat. Sad ćemo igrati igru, demonstrirat ću vam prvo. Veki, daj mi drži. Evo, ovo je prva demonstracija, ima brojevi od 1 do 9, loše to držiš. I trebate zapamtiti brojeve, znači trebate neki karton držiš. Zajedno, ističe mi vrijeme. Thanks. Znači morate mi zapamtiti 3, 8, 1, 5, 2, 6, 9, 7, 4. Imate 3 sekunde, stavit ću sad novi plakat. Dajte držite novi plakat. 3 sekunde, štopam vam. 1, 2, 3, mičite! Ok, koji brojevi su? Come on, svi! Si sve zapamtila? Na prvom ili na drugom? Ne, morate biti loši u rezultatima. Čujemo, prvi broj. 4, 1, 7. Još jednu. 4, 1, 7. Dobro, dalje. 2, 9, 8. Da? I onda onaj ostatak. Thanks, Ana Marija. Uglavnom. Jel ko zna koji broj? Došli smo do 6 brojeva. Ja kasnim sad već za minute, ali nema veze. Uglavnom da smo dali ove zatak čimpanzicama, one bi riješile 10 do 10 uvijek. Ljudi većinom riješe 3, to je 10, 9 od 9, znači 100%. Ljudi većinom riješe 3 od 9. Evo, demonstracija. Zbog toga jer su čimpanze razvile bolju mogućnost toga, jer to treba u svom životu. Zašto? Možete me poslije pitati na kavi. Trenutno se bavim nečim malo drugačijim, radim u industriji, više se ne bavim znanosti, ali radim plotam stvari, znači radim ovakve grafove, uzimam podatke iz industrije i hotelijerstva i onda plotam i radim statistike iz toga. Ako koga to zanima i statistika, možete isto s menom pričati o statistici. I hvala kad ste me poslušali, kad ste se igrali sa mnom, hvala Ana Mariji kad mi je zezala eksperiment i riješila bolje nego što je trebalo. I to je to od mene. Sad ne možete, sad možete govoriti što je bilo sve loše, a rekao je da moram ovak stati. Hvala vam svima. Radi. Ok, dobro. Hvala Lara, još idem. Ok, što se tiče uvodnog dijela, što je Lara imala na početku? Da se predstavila?
Ok, što je rekla za sebe, ko je ona? Ok, što je studirala i što je završila? Ok, dobro. Onda imamo neki glavni dio. Što se događalo u glavnom dijelu? Čimpanze. Čimpanze su se događali. Ok, bio je neki zadatak u kojem je zapravo uključila publiku. I što ona zapravo imala ona neku središnju misao, neku temu, neku tvrdnju, nešto? Je? Da su čimpanze bolje od nas. Da su čimpanze bolje od vas, ok, to je neka središnja misao. Dođite, popiti kavu samo. Tako je, ok. Očito je imala humor, smo se svi smijali. I na kraju imala i neki poziv, pretpostavljam, ako se dobro sjećam. To je bio taj poziv na kao. Dakle, imala je zapravo neka 3 dijela koja, kažem, opet nisu tako fiksno strukturirana, niti ne trebaju biti, ali uz to je uključila publiku, pa je to ja veliki plus. Ok, imamo još neko ko bi se htio odvažiti na ovo. Šta je bilo loše, ljudi? Ne samo dobre stvari. Sad molim da ne... Ne samo želim čuti kaj je bilo loše. To ćemo privatno. Javno, šta je bilo loše? Pa kad ti je previše Salinac? Držači plakata nema. Nisko budžet, pritivan si. Ok, hoćemo siliti ljude ili... Recimo. Pa ćemo izvlačiti mene. Tak i tak će predstavljanje biti sada, elektronije ili ne, tako da. Nećemo, ajde, možete meni. Dobro, tražiš još jednu, dođe. Da, izađi na pravi, pratite stvari. Da, lepo to predstavljanje. Moraš uvijek imati spreman pitch. Aha, evo imamo kandidatinu. Aha, evo, Nisu kandidata imamo. ok. Nije ovo takva vrsta predstavljanja. Pa ćeš od repa reći. One touch. Da odredim distancu mikrofona. Pošto su ne smijete držati ruke u džepove, na predstavljanjima to užasno nepristojno, trebate stati onaj neutralni stav. Bog svima, ja sam Toni i već sam vam malo prije tu pričao sa prezentacijom koju nisam bio spremio, ja sam cijelo vrijeme gledao na slajdove što isto ne trebate raditi. Mene zapravo jako veseli na ovom cijelom Multimiru ta neka entuzijastična atmosfera i izmjena ideja koja se tu stalno događaju, to je zapravo razlog zašto se svake godine vraćam ovdje. I to nema nikakve veze s ovim što ja radim u životu, jer u principu većinu svog života sam zatvoren negdje u podrumu i radim na nekim elektronikama i na nekim fizikalnim mjerenjima u Labosu. Šta je isto zabavno, ali zabavnije je ipak malo se ovako družiti s ljudima. Sad, ja sam završio fiziku na PMF-u i bio sam sad do nedavno na doktoratu na ETH. Radio sam na grafenu i točnije proučavao sam vodljiva svojstva grafena na subnanometarskim skalama. Pa ako vas to slučajno zanima, slobodno dođite i javite mi se. A ono čime se sad želim baviti je želim naći posao u industriji i zanimaju me elektronika primarno, koja se može primijeniti za medicinsku ili znanstvenu instrumentaciju. I zanimaju me isto tako senzori i općenito tehnike mjerenja. U principu kako izmjeriti dobro male signale. To je ono što me muči u životu. Hvala lijepa i valjda se vidimo. Slobodno me komentirajte. Privatno kasnije. Ne, izvolite. Komentari. Da ste vi stručnjaci, ja više nisam. Rekao si da se vidimo, ali nisi nas pozvao negdje da se vidimo. Pa da. Implicitan je bio poziv. Na dolcu. Na dolcu se vidimo. U 6. Dobro, hvala. Evo, ako neko želi sljedeći, slobodno. Ti si se, ali ne? Možeš. Bok, ja sam Petra. Ja studiram povijest umjetnosti na UCL-u u Londonu i proučavam gestu u umjetnosti većinom Italije u 16. i 17. stoljeću.
Kada povjesničari umjetnosti razmišljaju o gesti, najčešće se pitaju što ona znači. Tim pitanjem definiramo gestu kao nešto što treba dešifrirati. Još u 15. stoljeću poznati talijanski intelektualac Leon Battista Alberti rekao je da svaki ud naslikanog tijela mora komunicirati neku lako razumljivu poruku. Time definira gestu kao nešto što mora biti čitljivo i razumljivo poput jezika. Cilj moje teze je da dokažem da gesta nije jezik. Ja smatram da je gesta utkana u životne procese tijela. Svi znamo da u tijelu postoje mnogi pokreti, mnogi od kojih omogućavaju nastavljanje života. Na primjer, probava, kolanje krvi, disanje. Gesta je tek jedan od tih pokreta. Razlika je što ima vanjsku orijentaciju. Ta eksternalizacija geste stvara tenziju između geste i unutrašnjih pokreta života. Također, sad sam zaboravila što hoću reći. Dakle, ta tenzija dovodi do određenog potencijala geste za štetnost tijelu. To vidimo u literaturi za zdravi život u Italiji između 1550. i 1700. u kojemu je kretanje često opisano kao nešto što može biti izrazito potrebno za život, ali također štetno za život. Centriranje tijela u definiciji geste je nešto što u potpunosti mijenja naše shvaćanje geste u povijesti umjetnosti. Tijelo je puno tajnovitije, puno ambivalentnije i puno kompliciranije od jezika. Zbog toga gubimo do određene mjere na čitljivosti. Međutim, ono što dobivamo je da možemo vizualno analizirati one geste koje do sada nisu imale očitog smisla ili značenja. Falio ti uobičajeni poziv na kavu, osim ako s tobom šalo. Meni se ful svidjelo kak je zapela, ali je nastavila. Ja bi se raspala psihički. Ja sam skoro počeo pljeskati. Ne, pa dobro, ok, super. Ono što sam ja naveo na PowerPoint, to nisam naveo usmeno, to je bila ova definicija koja je Petra, ja sam zapamtio ime. Dobro, jako loše pamtio imena. Ok, to je bila ta definicija geste, zapravo ako neko nije znao što je to gesta, iako većina vjerojatno znao, uvijek je dobro definirati neki pojam. Dakle, imali smo neko uvođenje u samu temu, Petra se na početku predstavila čime se bavi, što je zapravo bilo relevantno za ovu temu i nekako je pokušala zapravo razraditi cijeli taj problem geste, to jest čime se ona na kraju krajeva i bavi. Je li ovo bilo previše formalno za ovaj tip predstavljanja? Ja bih možda da dodala nešto o hobiji, nešto možda outside of work, šta je... Ja sam fokus na posla, vrlo malo na peti. To možemo na kavi. Da, pače. Ok, dakle to je sad zapravo bilo ono pitanje što se tražilo na ovom piću, dakle predstavljanje sebe ili predstavljanje područja bavljenja. Da, mislim, slobodno možete i dodati dio na sebi, znači neki svoj hobi, neki fun fact o sebi, nešto tako, ono čisto, eto da ono, malo raznovrsno, ali ne morate. Super mi je da tu ima neki društvenjaka, to mi je odlično. Da, mene je apsolutno iznenadilo ovo, ono, nisam nikako očekivala. Još dobrovoljaca. Kako smo sa vremenom? Sad ćemo nastaviti.